I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokazati jedan zanimljiv easter egg. Znači nemojte smatrati u komentarima kako pravim nešto ni iz čega, što sam vidio dosta takvih komentara i na ostalim youtuberima koji snimaju GTA 5. Znači ovo nije misterija, samo po meni easter egg koji možemo vidjeti u misiji Paleto Score, a verovatno i sa modom zvanim All Interiors. Meni je radio na piratskoj verziji, sad mi ne radi na ovoj original verziji, ali nebitno. Prije nego što krenemo, samo kratka napomena, znači učestvujte u giveaway, osvojite kutiju japanskih slatkiša, link je u deskripciji, to je ujedno i prošli klip kao review te kutije slatkiša. Što više koraka uradite, veće šanse osvojite, stvorite opis da bi našli na Facebook stranicu, profil, grupu itd. Danas ćemo pričati o naprslom jajetu koje se može naći na muralu na Mount Chiliadu. To je jedna velika misterija koju ću napraviti klip ako me ne bude mrzelo, pošto ima dosta se priča i ceo taj mural je misterija za sebi, niko ne zna šta predstavlja. Ovo jaje, to jest, postoji ona teorija da je to kao Franklin, kao da su ove tri stvari, Michael, Trevor i Franklin, ali to nije bitno. Navodno mi treba da nađemo to jaje da bi uspeli da pričamo sa zemaljcima ili da bi, ne znam, našli jetpack, ne znam šta mi treba da, šta će se desiti ako nađemo to jaje. Ovaj klip bi možda mogao da bude Vremeplov Misterije 2, inače obavezno pogledajte taj klip, ako nećete sad, a trebalo bi, pogledajte ga odmah nakon ovog klipa da bi vam neke stvari bile jasne, uvijek ćete imati napomenu. Imamo nove informacije o tom jajetu, to je informacije da bi naprslo jaje moglo ovdje da se nalazi u Paleto Bayu. U misiji Paleto Score ili Paleto Score moramo da opljačkamo banku i onda bežimo kroz Chicken Factory kao fabrika za kokoške jaja, ne znam ni ja šta je tačno u pitanju, neka piletina valjda, nema pojma. I pošto ja nisam snimao ovaj klip, već mi je Aleksandar Aca Talijan, veliko mu hvala što mi je učinio uslugu i snimio ovu misiju umjesto mene. Duše nije baš pokazao ono što je trebalo, ali zato ću ja to iseći pa ćete u uglu imati to što meni treba. Veliki pozdrav za njega. Ova fabrika ima veliku ulogu u misteriju vezanu za Vremeplov, to je sam Paleto Bay ima dosta misterija, ali kad trčamo kroz tu fabriku vidjet ćemo sa strane neke kutije, ne znamo šta je u njima, ali ono što se nalazi na njima jeste jaje koje sam pominjao, to je sumnja se, ja mislim, morate priznati da je jako podsjeća ovo jaje na jaje sa Mount Chiliad murala, znači ima onako munjicu. Nije identično naravno, ali to je po meni easter egg vezan za taj mural i vezan za celu tu misteriju. Znači ovo nije prvi easter egg u Paleto Bayu vezan za jaje, imamo također u misteriji vezan za Vremeplov, po stoti put ponavljam. Znači imamo ono jaje na početku Paleto Baya i u njemu sat, u banci imamo natpis i na ovoj razglednici neko Your Nest Egg. I ona fabrika, oko toga i jeste cijela ta Vremeplov misterija, to je ova Chicken Factory i iza nje šta se sve dešava, ko je gledao zna. Znači ovo je easter egg, zato nisam napravio misteriju od ovoga jer samo sam želeo sa vama da podelim ovaj easter egg jer mislim da je jako zanimljiv. U tom Vremeplov klipu sam pominjao fabriku Paleto Bay pa sam mislio da će vas ovo zanimati. I to je jedan malo kraći klip, možda i duži, zavisi kako to potumačite s obzirom da sam ga malo odužio priču na početku. Tako da eto, to je bilo to, nadam se vam se sviđa ovaj easter egg, ako želite još ovakvih pojedinačnih easter eggova, napišite mi u komentaru i podržite lajkom obavezno, napišite vaše mišljenja, zanima me šta vi mislite o ovom jajetu, da li predstavlja nešto ili ipak ništa. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada pozdrav. Tohato potato rings. Tohato potato rings. Ljudi, znači kao sam rekao, uspjeli smo se vratiti u Dixon, ali onda se prebacio ovdje.